Nā, kia hoki atu tātou I nai nei ki tā tātou kaupapa mo te kapa Breakers. Ai marika, kua uru atu nei rātou ki te tauwhāinga whiringa toa o te whakataetai ANBL mo te wā tuatahi. Whai muri ho I tō rātou toanga ki ngā Perth Wildcats Inapō. Iwa tekau mā iwa ki te waru tekau mā toru. Mā te waitai o Tangaroa, ngā ua mamai e mirimiri. It's been a good, successful season this year, but it's something that's been in the pipelines for 8 years now. You know, we've been around, so it's been a long time coming. Paha koa te hari koa, he tau utu te pakanga I waenga nui I nei kapa. Engari I te mutunga, kaore ngā Breakers I tūpou. I arotahi ngā Perth Wildcats ki te haukoti I te ika āwhiro o te kapa Breakers a Kirk Penny. Engari I te otinga mai ko Gary Wilkinson ke te whetū. Ko ia I tū ki te tihi mo te maha o ngā piro rua te kau. Wilkinson gets it off. There's a foul. How about that one? He just plays with such enthusiasm and passion. And as you can see last night, he gets the crowd into it. And, you know, he's just a soldier. We're a team to be reckoned with, so don't underestimate us again. Nō reira, kua whakatāroa tia te wā tākaro kia pō henare mo te kotahi wiki. Kaore ia mo te amuamu. For sure, mate. I mean, any sort of niggles or even major injuries, they just get pushed to the side at this time of year. Kaore a henare mo te whakai kia tiwawe ana whakaaro ki te pai tawhiti. It is close, but what we learnt from game one in that past series is you can't get too far ahead of yourself. You have to put in the work, you have to stay focused and make sure you don't take anything for granted. Kaore anō kia tau mena ko ngā Cairns Taipans ko ngā Townsville Crocs rānei, tō rātou huariri mo ngā whiringa toa. Ka timata aua tukinga hei te rāpare. He tā Gardner, te karere.